بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Münafıklar senin aldığına kelgen çağda guvahlık berimiz ki sen hakikaten Allah'ın peygamberidirsen deydi. Senin hakikaten Allah'ın peygamberi ikenlikini Allah bilidi. Allah guvahlık beridi ki münafıklar çokum yalgancılardır. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ula özlerinin yalgan kasemlerini kalkan kılıp aldı. Kişilerini Allah'ın yoludan yani Allah'ın dininden tostu. Ulanın kılmışı nimi degen yaman? ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Bu şunun içindir ki ula ağızları işinip andın dilleri de inkar kıldı. Ulanın dilleri peçetlendi. Yani dillerine hidayet yitip baralmaydı. Ula imanını düşenmeydi. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Ulağı qaraydigan bolsan, beden kuruluşu, salapetliki seni hayran kaldırdı. Eğer ula sözlise, sözünün fasahatlikinden sözüge kulak salısan. İlimsiz, akılsız, parasetsizlikte goya ula tamğı yülep koyulgan, çirip qalgan yağaçlardır. Ula qo'rqinishdan her qandaq avazını özügili qartılgan deb gumanlanıdı. Ula sana ve müminlerge düşmendir. Ulardan hazır eyligin. Allah ularni halak kılsın. Ular qandaq mı hidayetten gümrahlıkka bürülüp gididu? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Ulağı özrü eytip, kelinglar Resulullah sizlarga mağfiret tileydi deyilse, mezhir kılış yüzüden başlarını silkiydi. Ularning tekabburlik qilgan halda davet qilingan narsadan yüz o'rganligini ko'rasan. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Ulağa meyli mağfiret talep qilgin, meyli mağfiret talep qilmagin, baribir o'xshash. Allah ulağa hergiz mağfiret qilmaydi. Şübhisizki fasık kavmni Allah hidayet qilmaydi. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Ula Resulullah'ın yenideki kişilerini teminlemenla ula tarap kessin deydi. Asmanlarının ve zeminin hazineleri Allah'ın ilkididir. Ve lekin münafıklar Allah'ın hikmetini düşenmeydi. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Ula yani münafıklar
Medine'ye qaytsak, en aziz Adem, yani Abdullah ibn Ubey ve münafıklarının özlerini demekçi. En xar Ademni, yani Resulullah'ni müminlerini demekçi. Medine'den çıkırıp etidu, deyişidu. Galibe Allah'a, Allah'ın peygamberine ve müminlerine mensup. Lekin münafıklar galibenin Allah'ın düşmanlarına emas, dostlarına mensup ekenligini bilmeydi. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ey müminler! Mallarınla ve ballarınla sizleri Allah'ın zikrinden, yani Allah'ın taat ibadetinden gaflet kaldırmışsın. Kimler ki şunda kılıdıken, ola ziyan tatlıkçılardır. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Birinlağa ölüm kilip, Rabbim nimişki meni, yani ecelimni bir az kechiktirmedin. Sadık kılıp yakçıladım bular idim deyiştim burun. Özünlağa rızık kılıp berilgen narsalarni sadık kılınlar. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah hiç Ademni eceli kelgende hergiz kechiktirmeydi. Allah kılıvatkan işinlardan toluk haberdardır.